Pozdrav svima! Sada ću vam pokazati kako da uzgojite sadnicu od ovog gornjeg dela ananasa i za to nam je potreban jedan ananas i što bolje očuvan ovaj gornji deo, znači da je što manje suv i da izgleda u što boljem stanju. Evo sada što ćemo raditi prvo jeste da uhvatimo sa jednom rukom i sa drugom rukom vrtimo u krug plod. I na taj način, znači ovaj deo možemo stavimo sa strane, ovo nam je potrebno. Na taj način smo izvukli ovaj gornji deo ananasa, znači iz ploda. Sada je potrebno da skidamo listove. Znači idemo redom, skidamo listove sa biljke. Znači potrebno da skinemo nekoliko redova listova. Znači u što boljem stanju je ovaj gornji deo, to je veća šansa da će da se oživi. Znači ovaj moj ananas je bio jedan od najboljih iz prodavnice, međutim vidite dan kasnije kako on izgleda, znači nije baš u najboljem stanju, ali postoji mogućnost da će on da se oživi. Pošto sam radio pre i sa lošim, znači, primjercima, znači skidamo listove. Znači možemo skinuti još. Znači ovo sad pravimo slično kao reznicu. Znači nema potrebe da na reznici ostavimo više listova, tako i ovdje isto. Znači nema potrebe da ostavimo previše listova. Evo ovako, znači to je to, skrenuli smo dovoljno, znači, sad, ovaj ovdje mesnati deo bi bilo najbolje da uklonimo, a mogli bi i da ostavimo, znači da otprilike nekoliko dana da stoji negdje, znači da se isuši ovaj donji deo, pošto je ananas podložen truljenju. Znači ja ću uzeti nož i uklonit ću taj deo mesa, da ne bi došlo do truljenja. Evo vidite, znači sada su manje šanse da će doći do propadanja ovog dela. Znači inače iz ovog dela ovdje što se malo vidi, odatle će da krenu žilice. Znači nekada ima već i ranije ovdje male žilice, međutim sada ovaj trenutno nema. Sad sljedeće što trebamo da uradimo jeste da uzmemo jednu saksiju sa zemljom i znači nabodemo, znači napravimo rupu u sredini i zasadimo, znači, ovaj deo ananasa. Znači sad to i uradimo. Znači do nivoa listova, znači ne preko listova. Evo sada smo to uradili. Sada ćemo dobro da zalijemo, znači zalijemo i pored, znači tako da navlažimo zemlju. A inače kada zalijevamo ananas možemo direktno u sredinu. Tako da će on da upije koliko mu je potrebno vode, a ostatak da ispusti. I ono što ja dodatno uradim svaki put kad ožiljavam ananas jeste da stavim ovako flašu preko. Znači ova flaša je dosta bitna po mom mišljenju, zato što ukoliko nema ove flaše, listovi će početi da se suše. Znači za neko vrijeme već dosta će se sušiti, da ne kažem propasti skoro skroz, a iz srednjeg dela ananasa će krenuti novi deo. Međutim, kada stavimo ovako flašu preko, ovi listovi izgledaju i kasnije, znači jako sveže, ne dolazi do propadanja tih listova i znači biljka sama kasnije ima više listova da bi bolje napredovala. Sada u saksiju znači stavimo negdje gdje je toplo, znači nikako na direktno sunce i polako zalijemo. Znači kada zalijemo možemo da odignemo flašu, zalijemo u sredinu ananasa i vratimo flašu. I za neko vrijeme ananas će krenuti sa rastom. Evo sada ću vam pokazati kako izgleda jedna sadnica ananasa koja je ožiljena na ovaj način. Evo vidite. Ovako izgleda sadnica ananasa ožiljena na ovaj način, otprilike stara oko 5 do 6 mjeseci. Znači vidite, ovo su prvobitni listovi, znači i ti listovi vidite nisu propali. Malo su se krajevi sušili, to možemo i da skratimo ako je potrebno. A evo vidite,
ovaj srednji deo je znači istirao novu mladicu i ona će sada da raste. Znači inače što je potrebno da uradite jeste da presadite ovaj ananas u veću saksiju. Znači ova saksija je već njemu mala, znači u većoj saksiji će bolje napredovati i eventualno nakon otprilike godinu, dve možemo i da očekujemo plodove na ovoj sadnici ukoliko imamo odgovarajuće uslove. Znači ananas ne izdržava minus temperature, tako da mora da prezimi unutra i ukoliko uspemo da sačuvamo biljku, možemo da se nadamo i plodovima na ovaj način. Inače, ananas se može uzgojiti i semenom, a i na taj način kada uzgajamo duže je potrebno vremena do prvog cvetanja i plodova. Evo sada ste vidjeli kako da uzgojite ananas sadnicu iz gornjeg dela ploda. Pozdrav svima!